Bilen üyebilüler. Irak'tan Çugastan gelbet, ötök manı ılcıtlar bıt. 2 günlük üyebiluluğa munisipallay rayon bahalıgın birihiger Respublikanskay bir dilen onna kamandandan kompakt sportin küreğen tümüktür üyelülük çağıgar muhunlu bud. Беги убастыр меценапыт, республиканский чемпионатырга призер. 2013 жылга Омскай корака Россия кубогын этабыгар личный зачетка бехис местелек. Россия чемпионаттаргар команданнан күрегар 200 местелек. Россия кубогар 200 местелек. Хабаровский край чемпиона, Челябинский город чемпиона, Чугузский город чемпиона. 2019 жылга Алтайский край чемпиона, Россия кубогын ақсыз этабыгар чемпион. Убастыр кибит Николай Николаевич Эттянов, Юхебри улуғын спортин сайдыдын кейіне автономной коммерческая соқ тереттені ариян әрел стрельбишаға. Ан маңнай күтін республиканский күректегі үрдік терехенәқтік бейгі улус бұтығар түміктеннен. Бұ күрек республикабыт арас монықтарыттан аттақ соллақ 32 спортсмені түхілгетігер түмді. Күрек үділларығар күйіскеме болғын жомытығар барға мақталықтылар бұдын анайбыт. Спонсордадылар Карякин Евгений Данилович, Сандалы Бекерне, Аэропорт Салаятчы Иванов Дмитрий Дмитриевич, Спиридонова Люция Петровна, Юхеблюлугун Барнайчаха Салаятчы Новиков Виктор Константинович, Челбынова Гульнара Юрьевна, И.П. Федоров Валерий, Ловкафе Салаятчы Григорьева Сардана Михайловна, И.П. Андреев Петр, Степанова Раиса Егоровна, Инблайвер Терильте Салаятчы Николаев Иван Егорович, Юхебили улугун физической культурага уанна спорта управленията Салаятчы Малардыров Антон Михайлович. 2 нөмірді орта школа коллектива директор Федоров Алексей Николаевич. Юхебили улугун дорогияларынан качықтақ жонтым сүйде Салаятчы Петрова Зоя Степановна. Үйе кафе Салаятчы Баянаева Евдокия Даниловна. Спиридонова Татьяна Егоровна. Юхеблюлугун культураға онна духовной сайдыга департамента Салаятчы Солбиячыта Шестакова Варвара Петровна. Керечене кафе. Онна Юхеблютағы газ участыга. Көміліспіт улуспут урбанияттарығар, күз көмі болбұққытығар мақтал бұтын тердебет. Үліғатығар қамнаскытығар сетихилері, же кергенгетігер біге тұрғу етенге болуну. Бұға бары күттайчылары яғарделен тұран нағарадалыр чахы сағалы бұт. Bir dilen körüne kıyılaqtırı nağaradalırga ıngırıllar. Ühebili uluğun sporting saydıdın kinin salayatçıta Nikolay Nikolaevich Etenov. Akça 2 günden күнді бүйтеді бақтырым, оны рақта чуғаста кірпет өттіптар бұд. Күнбін жыл бұд тұран бері қырламы тұран берін шөй баты күріқтейбі дағысты бәрі тағнауыты ехінден болына. Өппеттерін көттік оттан тақы күтті ачы келендер. Күштақ, 2 күндақ күштақ күрақ. Түбіктәден білігін нағыралағын ең тұттырғызын үйілдақ түгіне болынырар. Tabi ege tehin beyvet kara keçemeyen ala atıp beyvet dönütür beyen bastıqtaq bitten orada kuntum bolma. Ona turgunda kategoriyalarga hen ırattatıbıt. Ona havel bir yürülək tumpun eti beyen kördügüt te hanga hanglaları bir oğabıt Yulustan, ettenip Yulustan mağastatları günleri kandidatları kayıtalan ola habısına hanglamak ki bastığa sürüyüne çempiyon bulan o habıt beyvete xalla. Bu komandanda bastatı bu saldanlar ikisi bollar, üst komanda üyehabili üst komanda bollar. Üst kategoriyaga üst mesteni 115 очколар, uz aldandan Alek Çerkaşın. 118 очколар 2 mesteni ılar, üyehabili uluğuttan Andrei Andreevich Petrov. Magnaygı Boçottaq mesteni 165 очколар ılar, üyehabili uluğuttan Julustan Nikolaevich Etyanov.
Sidihileri bakırak kayın. Bu kategoriyaga süz 5-3 очколах, süz 5-4 очколах. Ühüs mesteni ılar, ühebili uluğuttan Nikolay Andreev. Süz 6-11 очколах ikiz mestega taksar, Alexey Evdokimov, ühebili uluğa. Süz 7-15 очколах. Uz aldan uluğuttan Aryan Amosov Mannaydı mestenileri sidiste. A kategoriyaga süz 5-10 ağız очколах. Ühüs mesteni ılar Pavel Karpov, Jokuskay Город. Süz 6-17 очколах ikiz mestege tağısta Jokuskay Gorod'dan Igor Yegorov. Süz 6-10 очколах онна Маңнайгы месте болла Jokuskay Gorod'dan Степан Чепалов. Kıragı qaraqtaq bergen üdülaq oğlattарға өссі түгін 90 үдіс бәға бейгі түхілгенет маңылақ елжықтары болан күрек бүтін кергет біттергер барға мақтал тұллара. Илдилен көріңе көйілақтарына қарадылырға үңірілер. Үйе білі ұлығын спортқа, оны физическай культураға управлениятын салаячыда Балардыров Антон Михайлович. Барыгытын ағырдылебен күттатшылары, оны чемпионлары, призердары бұйырлақ күнінен 2 күннақ құрақта ей болан аста. Бәйім дейші бәйім кілім көрдім, әжаққа сложно емет. Оны Тухтара acık ekir ben даже meşinler dağılır. Beni bir evden kırmak da hatta kadar. Onun acık da üçüge intrihine final buldu. Bara hengeren kurtdübüt. Cumma acık şu bilim naktirabit. Ona acık üçüge прицельно şu digide ıtalırım. Rezultatlarına haçıyor. Ona bu bahavat manna üyebiliyor halbıkla ne kadar dilibit. Это Джоустана. Достойный соперник Таракайда. Он на Гатадагана Нахачуидик Астах Едидакка Учуидик Таракайд. Ben gördüm işte. Onu barav gidin ne kadar dilibit. Сәтті оны ағасашқоннан кадеттарға үйіс местенілла сон тарылығыттан жолыстан да бұдап. Сүйіс алтта очконнан иккис местенілері сілісті үйәбіліттен Уруйтан Прокопьев. Онна сүйіс 19 очконнан Маңнайгы местенілла Усалтан ұлығыттан Слава Бурсов.
категорияларгар. Бьохон bir очкондан ühüs местаны ылары сетисте уз алдан улуғыттан Иван Нестроев. Тағынан берекең. Алтон сетте очкондан иккис местаны ылары хетисте Үхәбли улуғыттан Константин Гаврилев. Чемпион иртигатынынла süs sürpebes açıklandan Üheblitten Yektenek Nikolay Nikolayevich. Medalinen, Ubagınan, Vanna, Uğurçundan nagaradılar tutallar. Östedibül, kıragı kanakta süper veteranlar bıtıgar. 93 deha. Uruy Aykal. Usaldan'tan Petur Protopopov. İkis местаны ылла süs tördalı şkola Uz Aldanılıq'tan Nikolay Bursov. Dağынан берекең. Ondan çempiyon irtigatınınla süs tördalı alta şkola Üheblitten Andrei Petrov. Nagaradalırga ıngırıllar. Haka Respublika'dan stendabay itiga ona sportinga Naциональная Федерация Толурачу директора Ütük Mani Yalcıpıt ve Pavel Vячеславович Karpov. Dere gündü sportmenler, gündü ühevülü loqtaqtara, ılcıttar, ılcayçılar. İki günde akna şöy kurak deyibit tümüktenne kıyılaqtar belinliler, barı yördübüt, köttübüt. Onun bu ühevülü hürger behi ıtayçılar attırıttan, ıtı federasyatın attırıttan barga maqtalbıdın tendebit. Bu Etergerli acahda şöy brannik oңор bukutugar barıgıtıgar ühevülülerge behi ıtayçılar attırıttan istin maqtalbıdın tereddebit. Gündü doğutları, kamandandan kürek tümüge, ühüs mesteni ılar, süs alta açıkolar, ühe bülü uluğun 200 kamandata. Settesiz alta açıkonu ılan, ühüs başattak mestene taksar, ühe bülü uluğun 200 kamandata. Settesiz ağın alta açkola taksar uz aldan kamandata.
ылан. Маңнайгы местеге. Самай кайылақ чемпион бүгінгі күн чулулара болулар. Үйәһә білі улуғын маңнайгы командада. İki gün ustata Kompakt Sporting kürek tespit bergen ıdaçılar bıtıgar. Össötü gül buga barıbıt adıttan 93 seha eğer de urruy ay kal. Sporting küreğer kubak ıları sidiste esedegül lehebülüler ola targıdın eğer delen berin. Manlık bettəxəy günəstiyini, günəstəvi bana sportsmenlarga bu Stilbişin Telipikiyyaga Nikolay Nikolaevich Tənəbkə onunla toqma barı tiriyatçılarga, hücüyorlarga üyəvlü yahaltısını atlar, benim apıttan giysin ağarda maqsad bulur. Onunla bu sport körüngə, üyəvlüge haydıgın ahınıvın, o senin bu hakalar kanı bağırar, hana körüngə, spor körüngər, kanı bağırar körüngə, kilitler dağını bastığı mesin olan yerler diyen öydüğün, ondan bu sporting dağını, olimpiska körüngə dağını, kilit dağını, kiler körüngə dağını haydıyaklar diyen erenemin. Onun halkı bu körüng kanının bir kamıtır var, onun halkı haydara ki halbağlavat. Onun bu toqpar kıybıt, nesespet, kıdıspıt, otarga, maçara ayana kadar bana telebikizler şudur mahsanavın. Onun son kıyvaqqa, bu sülütün kuraqqa, hemen altta ki kıttı bıda, barada kıyıqtan hep canlar, ondan toq bıtından sport, kim kayada kimer kıyıqtaq, onun kıyını ettenep Nikolay Nikolaevich kıyıda, onun kineyqa bu bilismin turmak rolla. Yehebili Uluha municipalnay orayon bahalıgın birihiger Respublikanskay bir dilen ona komandanın Kompakt Sportin küreğin absolutnay çempiyonu bolla Julustan Nikolaevich Yettenev Yehebili Uluha ona bahalık anal birihin ubaha sertifikatın tuttarar. Bildilen ona komandanın Kompakt Sportin kön küres kıttığılaqtарын inniger köreybit. Üehebili uluğun Sporting saydıydın kine автономный коммерческая суақ тәлетте bulağın körek tümükten midin beleden tümüktürüger ыңырылар körектеhi mumutur kıyılağa Aryan Amosov uz aldan uluğa.
Ыталар, sana bıkkıt sargılandın, tolkuyda bıkkıt tovulunun, köyü kınattanın, eregay talan ürdetin, bu kabarı gıtıgar, ürdükten, ürdük sidihileri bağırabıt. Manan kompakt sportin küreğe tümükteler, anıgıskı kersiyo kalyerin! Bu kürekpet 2 günlük Respublikanskay 200 misyonluk 200 tarikki misyonluk kürekpet etenge tümüktenne. Üyebilirler komandandan bastıkı mesle oldu bu. 2 komanda bu. 100 mesle oldu. 2 mesleni utoldandan oldular. Bu Strebish'ini min ağam Etyanov Nikolay Nikolaevich tutan hağalabıda 100 olmalı. Onu Дигинен sen открытиета сайын булуктагата аны ковид мейдан багахат кален болду. Открытие Оны короттан масадыр каленлер күрөктөбүтүн кергеттилер. Игорь Гуров келе, Чипалов Степан, Карпов Павел, Амосов Ариан каленлер нашыдыгытандар мастер-класс көдүлөр. Күрөктөбүтүн кергеттилер. Мен бем Це категория бастыки местен aldım. Негедем наһа үйрен долгуен турабын. Мен спорттиңнан күскә быел бахас эре жарыктым. Ликаһабын бәйем даганы соён турабын, бастыки месте булып буттан. Күстәк баса перниктер баллар эте Черкашин, Олегтен, Усалдан командатын це категориягатар. Та жакайдах Күстәк соперник олады. Они тебе девер дома истинно помогают олады. Оннан айдара ден жебат кайынга бестим. Биги баалык бут Паскачин Владимир Семенович бирихигер алтта бастың спортсмен суперфиналга тахсан ытты бут. Специально суперфиналга дендер манна ырахым бай полеттор турбуттар. Аны бем да соян калдым тахсамын Хандараты бақва кәннебе жондыры мұжалар бәбет бағалық бұт біріге онырық әпетнестіқ бай баттан кәбесті оны қайдағара кураж қабам мұнды қайдақты сағылчы бай үші батық өтін кәбесті. Онна бастықы местен аламын ұба біріге көйен үйерен көтен тұрабын. Тоқ бар ирдебіліге әпеттер ұлақан үшіге стребіші арылы бұтынан үйе білу Олықтақтырын әңгәлебін, бағалыста кәлен мәнна сылжың, әрчілдің, қаян дағаны түйет плашатканы тыққан адыген мұтақ, мәнна кәлен аяқта тәрекке тыққан әп, онына да тыққан әп, сүйісті да тыққан әп, бәйін біліған, бәйін батырындақ кәлекқан әп, тәрекке мәнна бар. Кәлен сылжың өлжіттан.